Posjeta predsjednika Međunarodnog paraolimpijskog komiteta je izuzetno važna za jednu zemlju. Za Srbiju pogotovo, jer pratimo jedan sport koji je u razvoju, koji je neki nivo dostigao ovdje u Užicu kad je atletika u pitanju, streljaštvo u Novom Sadu, u Beogradu, stoni tenis u Novom Sadu, ali u svakom slučaju ovo je centar paraatletike za Srbiju i mi smo jako zahvalni što ima podršku u gradu Užicu. To treba nagovesti svaki put, a istovremeno predsjednik je učinio, predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog je veliku pozornost napravio u Beogradu. Imali smo susret u našem ministarstvu, posjetu ljudi iz Olimpijskog komiteta i antidoping agencije. Dakle, jedna velika važnost se daje ovom događaju, pogotovo što je ovaj sport posle igara u Parizu, posle velikog uspeha naših sportista, to je vaših sportista Nebojše Đurića i vraćanje medalje u naše vlasništvo, ovo nastavlja da se širi i nezaustavljivo ide ka tome da pravimo nove rezultate i pobjede. Čime je rezultirala ova njegova prva posjeta? Prvi poziv ili on odlučio da posjeti Balkan, pošto vidimo da je bio više balkanskih zemalja? Tako je, to je razlog. U misiji bio u Zagrebu pre par mjeseci i Sloveniji, znači ovo je, pošto smo mi članice jednog regionalnog udruženja, tako da kažem, ex-jugoslovenskih zemalja, sa balkanskom regijom do Kipra, dole i sa Izraelom, gore skoro skroz do Poljske, tako da mi predstavljamo izvrsnu i snagu u paraolimpijskom pokretu svjetskom, imamo svoju asocijaciju, družimo se i to je jedna radna posjeta gde on čini ono što čini svaki predsjednik kad posjeti neku zemlju u razvoju. Iskreno, šta se može očekivati od njegova posjeta? Pa, znate šta, uticaj, kao i svi drugi međunarodni postupci koji su u procesu, može se očekivati i pozornost od naravno državnih organa da sutra kod kreacije novog budžeta u 2026. godini naprave jedan ozbiljni pomak. Znate, smatra se da je 10% osoba sa invaliditetom na zemaljskoj kugli, otprilike, manje više od zemlje do zemlje, ali oni smatraju da budžet od 10% od sportskog budžeta bi bio prevelik za nas. Međutim, ne bi se mi ljudi. Sad je 1,2, ako mognemo sljedeći godina dignemo 1,5 pa na 2 i tako postupno, tako kako se budžet pomera, tako se i sport razvija.